Previously on the Mary Suped Show. Namara sii kake ore ena toki nanapita nanu taa meeta nafasi tena nemenare neikini olayioni enkang oloiponi najoki kaapi orkunia ake duo ele socks apa ojo socks oniroti sirkon ninye ake apik aiko teneyieu naipang'ie boo naayiataa boo atasawa menkip nejo meeta nafasi tena ore apa toormaasai naa teneyieuni neerie enkerai kinyi naa nkoitoi aja eerieki ake entoki naji koyia tolikioki sii ajo nyeji koyia entoki naa nitu aikata idol papa yani iamua kulo tung'anak ajo mikinchori yeyeli amu keyieu ning'oru bahati mbaya eneikini tenaamba anoto apa ele amba nepiki kishomi enkerai very emotional testimony. Stay tuned. Mary Suped Show, inspiring lives. Oh yes, olaing'urani le Mary Suped Show. Karibu tena enkai olong sidai kigira apuo aaning' shakenisho single enkai part 2. Ayiolo ajo eeta apa entoki ninoto te part 1. Ore taata naa kikipuo aimaki part 2 story enye. Roroki olaing'urani. Olaing'urani le Mary ayieu ake naitoki aya erishata aitoomon oleng nairoroki tenkarna olaitoriani Yesu. Karibu oleng tenkaraki tena show arashu tena shakenisho naa kayiolo ajo kimayian Enkai tenitoning'o apa enedukuya naa kayiolo ajo ailo aishikanisha esidai nikimayian olaitoriani kigira aendelea. Oh yes, naa teneitu idol part 1 shomo akeyie YouTube naa itum part 1 osingle Enkai Apostle Timothy Ntiang'a part 1 amu part 2 ena na usikose part 1 because it's very interesting as well kama hii. Karibu oleng. Ashe oleng. Nilo enkang sasa nadumunye naa neyieu nebau naa enkata nayieu lalashara lainei neemisho naadumuni na paalo airrisho alo airritu entito dumuni naayai enkang oltasat la shemeji la my brother late brother nalo airrisho tina peyie enebulu entito nikiya iyiolo lairritayie oltung'ani. Yes. Oh my God. Kwani kama kulo tung'anak? Yes. Kigira apa aichukulia na you don't deserve, yani mishayie ninchiu. Yani ore naa muranye ye. Yes. Chomo taasa kuna siaitin. Taa naayie enchombo. What? Adumunye nalo naa enkang airrisho nairrisho naa free meeta entoki naalaki hakuna nairrisho ore naa tenaa toolarin aja larin option 7 years erotiu enaa peja hope 7 good years yani it was intentional yani very intentional piirrisho la yes. Yani nidipa elalasho linayamisho etonito kakiboita oina tito te show mpaka Kenya nikaja nemeyio oyam nemenanu oyam my brother nikiendelea ore naa apa enang the interest and part of it entoki duo nanya apa nikingusa ore enkaji entasat apa natipikaki naa entasat moruo ore empiani naata empiani naata ekinyore enaduo tasat kewarie alep inkishu kewarie kirora naa kinyorita alep neitoki ashukoki laduo asho nyoo naa shoo atii neeku naa ore eyieunoto enye naa peekidol ajo meyieu ilasho nenak inkishu arashu metii kule peemaisho endaa paa ore naa tenkaraki techniques embulunoto natubulua techniques mpaka niyiolou vile nkoitoi nayiolo aisurvive ore ena tasat naa kewarie kinyorita alepisho naa boo apa kairrag oltiren enkata nairrag boo tiatua nkishu neeku ore peenyorita alepisho naning aning elepisho naa kelinyor naa kenye neme ilasho lenyenak elep kelep ata loonkulie kituak nyorita alepisho naa ore ake peenyorro peelepisho nelo abukoki kule orkukuri tesita
Anyuaki metalepo enkiteng eare eneuni, nainyototo naok naduo ale, naing'ua enkojili lai. Mikincho naa. Maisho naa, ning'asia. Ore tenkaraki empurrore sinye etii, meitieu oleng. Okinyototo ninye apurroo lasho. Ipa kinyototo apurroo lenyenak olenyoo. Kake aswa kelep nai irkut lenyenak peemedoli duo ajo ing'en taa oleng. Pemedoli ajo enaijo toolalang ake nelepito ninye. Naa kelep neshukoki olale. Neshukoki olale. Elep olashe neshuku olale. Elep olashe neshuku. What? Naa kaisho eesita ina sarakasi indipa atalepo naok naa enaa enalep openy. Naendelea aiteseka. Kake mekure naa keba mateso enaa taata endapa aata moyiaritin amu mekure naa amuoi. Mekure aata ntudui. Mekure aata ntudui. Neishunye enkoshoke. Neishunye enkoshoke. Neeku kaidim atang'oroi keon. Ore peeyierisho naa kara orkuak tung'ani kurkunyi laa kegila enkiti ayioni susunkat naisusunkat. Naendelea naang', naendelea omeetuni taa taata aikaja, omeemisho olalashe lai. 7 good years. 7 good years. Nemiata ormushaara. Nemaata. Nemeeta entoki nijo. Maata entoki najo. Ore ena naemisho ore ake piidip. Oltasat apa otejo piilo airritu. Ore inakata nidipa oltasat airurayu. Amu irura oltasat 92. Ore ake piirura, neeku taa taata mimi natumika tu na ndugu zangu. Wanakutumia tata venye ake duo nikintesa oltasat niendelea sinye. Yes. Amu etipika naa ina. Etipika ina mentality. Ajo ore iltung'anak ore nanu maata nanu taata any say, maata nanu entoki naidim atejo. Alafu namara apa aggressive, maitetea apa keon. Ore naa ninye naemisho nabau ake ang', nashukunye aisiko. Ajo iltung'anak taata najo kalo enkang' amu amu eyieu apa naendelea. Aigila ninye aendelea by the way. Airrisha ake idipaki aima entito. Nemetii ake ormushaara. Metii ake. Paa kanyo naa pigira airritaki. Sasa emei naa emetana taata osotua era taata neeku taata keyieu naendelea aitumika tenkang'. 7 years netu ilo sukuul. 7 achana nayo eng'orr naa ai. Ore naa peebau nebau ake enkata naisieku enkang'. Ore ena naisieku inji, ore ilo brother lai, ore ake paabau inji nelo atuata orpayian oji lormareita lang oji marehemu tanakata sinye oji Ole Kamau. Nelo ajoki iyieu apa olchokut nena enaayioni utoriko. Aadumunye aitoki alo enkang' Ole Kamau nairrisho 6 good years. Kanyoo? Pesho ake airrisho ake duo amu orpayian nemeeta ormushaara laisho enkashe aisho pairrito. Enkiteng naji eng'udi. Enkiteng eng'udi naa irrita karibu nkishu neisho nkishu sapari uni peekinchori kenya nyoo. Enkiteng. Basi ore enaang' ena orkatini apa ilo. Ore enaang' amu enkang' ormurran naarik naa pori nikimanya. Nemainyang'aki irkarash. Ele moruo. Ore enkolong nabo nelotu eeta nainyang'aki irkarash etii ildonyo tidie. Nelotu ele payian neeta nainyang'aki orkarasha kulo karash loosin apa lijo ile amu keji apa iltanganyikani oiborr. Nainyang'aki. Neyau duo orkarasha obo sapuk nadung taata nanu aaku paapik atua aitapaash. Asi naata duo orkiti nayaki olioriong. Asi laa ore ninye olioriong lenye naa oloishopito oshi ninye aitaka. Ele kiti duo ng'ejuk obo layaka. Neyau ormiranketi amu ketii naa ildonyo enkijape. Kulo kuti mirankeni oshi lijo ile sukuul. Asi naa enkima naa kinok peekirrag enkalo enkima. Enkalo taata enkima duo amu mikiata naa enkaji. Ore kigira airrag nejia, ore kewarie kaikurro naa oltung'ani irura. Ore kewarie nakurro naa nelo ormiranketi kando tidie orkarash nikaja nelotu nenya ake olchata enkima omibung'a oladuo miranketi. Nenya ormiranketi oladuo karasha ng'ejuk layaka oladuo moruo. Enkima. Neeku nkuti uduudot ekenya ake duo taata ning'ua enkiti sholoi ning'ua nkuti wuejitin. Najo tiamai. Too late. Amu orkarasha naa le usi. Nedol oladuo moruo naajoki kake nchoo siiyie peetu ilo itapejo orkarasha layaka. Nchoo siiyie peetu ilo miata nye chochote. Niyiolou. Yiolo ajo kanyoo naitaase. Neeku naa maata nye orkarasha ata obo. Neeku oladuo karash
naduo kuti belbelat aitutum toonkopit neenkopito apik mahali aenie ashu abor ilo karasha naiko peyie eeku akenye ore ele karasha peyie ore akenye ele karasha naagira aitoip enaalo kake maata irkulie karash tene ore paareu nkishu orkeju ore peepuo nkishu orkeju maata shida tekuna kulie olong'i ekatikati ewiki amu ashu enkolong neme enorkeju amu osero naa kitii ildonyo ore ade peeku enkata nikipuo aitook nkishu torkangere enkijape naa lasima naa paalo atumore irmaasai tenkoitoi neeku akaadoli maata irkarash neeku ore eimita nkishu enkoitoi naim nanu osero ore enkolong nabo natum ufunuo najo ekaisik taadoyo taata alo enkang kuna nkishu orkangere nikitaaniki paalo apurru irkarash lorkijanani loolayiok asi nalo ake sinanu alo entumo enkang nabo nikitumo orkijanani emekira naa layiok tewueji nebo ibung'a irkarash lorkijanani lolayiok napurro ina taa kenya paataa kaitiu atijing'a atua nyoo iltung'anak naendelea mpaka nalotu aisiku tina ang baada ya larin aja naisiku nalotu enkang ai maayieuni naari nanu tenkang maayieuni pii tenkang ai ore taa inakata kitaa layiok botorok asi inakata apa ipakita laji lang nalotu alo enkipaata nekipuo mitii ninye sukuul ai wapi nalotu alo enkipaata nikimpak nikindip nikishukunye ore ena nikishukunye ai najoki iltung'anak nalotu najo maton tenaang nadumunye naisik nalo orkapuri nadumunye nalo mpaka enkirgir alo enkang orpayian oji ole Kashingol tenkirgir alo aton tina ang ji ore kipuoito ore peekisik nikisika kira are ena kiti ayieni nasujita ore peepuo Kajiado ore kimanaa nedol iyiok ele payian tengarri eewuo duo sinye ejo amu ore apa inakata nkayiok ormatapato naa keponu aing'oru siaitin asi nelotu ake nedol iyiok naipot ejo iyiok kaipoitoto nejo esiai ipoito aing'oru tiai orkapuri nejo esiai aata esiai nedumu naanyorr nanu oleng neya najo ore naa mikioro naa enaayioni ang amu kini neeku mioro neeku enimikitum ewueji nebo esiai malo naa sinanu nejo kaata olchore lai oigerr siinye nedumu iyiok neya enkang oltasat oji ole Lemeindo Osinya nelo sinye nisho inaayioni esiai neajoki kulo tung'anak ore taa masharti kila Jumamosi ninchoncho iyiok maetu aadua nejo sawa nikipuo naa 200 alaaki olapa nikiendelea ni upgrade neeku 400 nikiendelea ore inakata amu pashomo 1994 naton tina kop naton igira airritan ntare naton mpaka nelotu adamu ore peesha El Nino 1998 hivi 98 eetasha El Nino inakata apa bomb blast kitii ake inakop kigira ake aendelea inakata bomb blast 1998 nelotu El Nino nesha adamu orkekun obo otasha El Nino asi naa ore inakop naji Nkuruak Kuseron nesha ake duo El Nino naibooki enkiti soit enkiti wueji nijo enkiti donyo naa kemana enkare nesha ake duo ore ashorita namani duo enkare peelotu ometaa kajo aitau tenchumata ina kiti donyo naton for 3 good days kigira ashaiki maishikita agira taa nanu ashurr kake ewuo naa enkare neeku miindim atadou amu kimisie inkuti keek irankaun natii naton 3 good days meeta naa eniim eshomoita duo apa ninche ang neeku keji ake enaa kaimenaa enaa ashomo enkop ang ore kenya nalotu naipang'u nekitoni ore peekibaiki 1998 inakata bomb blast naipot Enkai iyiolo yie Enkai inakata aiterua ayiolou nepuo ake enkiti church nijo keetae apa enkiti kanisa apa naji ene Methodist nayawuaki St. Emei aitoduaya
ore tine naipot olairoriani asi ore ake peeji kang'ae nai nejeu nekuat nkuti ayiok nakuat osinan nalo osinan naomonokini ake basi naipot oltosinyati neeku ore atii ong'ata kairanyita ake sinkolioiti lenkai naomon naendelea oduo Enkai natum enduata peyie alo school nairorie Enkai tinakata inoto enduata nakashiraki Enkai najoki oi kaiko tenairriwa kaiko tenaisiai nitu isuma najoki Enkai nchooki siake maama aisuma amu kaisiai intarasi kaisiai neeku ebol ake shumata nadol induat agira airorie agira arikoo olorere nairorita nkutukie ijo enkisuma apa ina namayiolo naajo enkisuma najoki Enkai kayieu naisuma tapala maishoo Enkai enkarriyiano ore enkolong nabo neeku ore apa todua napa mkebeni esalad nayakini iltung'anak itu ebaiki napa saladi apa free naishori iltung'anak salad enkiti mutungi ngalali neeku apolos ake apuo naitau engarri nakaitaki nkera landrofani naitobiru ulubaroni nena mkebeni naitau ntokiting ore enkolong nabo eetai apa entoki naji education day tina kop Osinya naewuo orministai Saitoti then hasi nijo duo maonyesho neponu iltung'anak neeku ore nkera ina kaitaki ngarrin nakaitobir ake duo Land Rover laa ninye ake duo neya naitobir entoki nijo wheelbarrow ninye ake naitobir Nissan naa sapuk entoki naa kaitobir entoki naji taata entoki naba enaa enoshi crate esoda naba nija duo aitau neeku nasi napik entoki naa kereyie Enkai oniji olekelel naitobir ntokiting intobiraki akeyie ninche aitobir ake nanu hivyo asi neeku ijo ina siai nanu aasita dama nini ore naa enoolong enkolong duo nalotu amaelewa ajo kajoki Enkai paalo school ore enoolong academic day enoolong maonyesho asi nikipuo neetuoki olosho pookin netoni etii hemai nigira yiok aton toonkujit taata tidie asi ore nkera enaang ele payian oji ole Kashingo paa keyau lelo androfani aitoduaya ajo taata nchoo aikaja nchoo aitobira nkulie kera ntokiting nikaja asi neyauni aisho kulo basi baadaye ore bahati mzuri ore MC lena program naa oltung'ani layiolo naitobiraka sinye nkera enyenak Nissani nchokiting naa kaitobir oloshi toki lenkaina nji laa kayiata enkiti wueji nincontrolie neeku nji aiko nenkaina enoshi naa tarakita naitobir kulie kulo orrumori yani meeta entoki nemayiolo aitobira asi ore ake peyie aiko naitobir mpaka oloshi lonyororo naa kaitobir entoki naa ijo ake duo exactly kishu asi nemaitalaku chochote bara ake nanu mayakini ngalali nena mkebeni nayakini wayai kuti kuna wayai naitobir embaisikil naa kereu keon enkiti tung'ani nareu aikonji asi naa keyau ake likae tung'ani ore duo Enkai nemitiki Enkai ele moruo enuta enkutuk ore ake duo entoki nebol ake duo enkutuk paa kejo imagine peesuma nkera imagine ore ena ayioni oltung'ani oitobira kuna tokiting pookin munaona hivi naa enkayioni ormatapato nitu elo darasa olchekut le shoo lotii naa kaji apa inakata tina kop loontare enkiti ayioni ake ninye loontare ore toi atonta naisho tidie ore naake ena najo neitu isuma emekeitaa nisumi ele amu engineer nejo ore irmatapato miisum inkera ore inakata injo apa nkayiok ormatapato torkaputi etii shoo nejo ore ninche miisum ninche irmatapato nkera ore tenakata ele engineer ore ele naa basi ore ake peejo basi naadoiki orkiti atonta tiatua enkop basi najo ui nainyototo nawosh entim naishira nakwet nalo omashomo alo aisho najoki Enkai woi Enkai ai nchoo mashomo school woi naishir naa larin aja eeta ore inakata naa ajo 2030 agira aelekea 20 asi nalo nikitoni nikiendelea atata neeku kikeni ake school amu kila apa mwezi wa 4 nalotu nyumbani kila mwezi wa 8 nalotu December amu enikeni naa netum irkaputi nkera enye nepuo school nalotu sinanu nyumbani nena kila tenalotu nyumbani nayau ena waso ajo kayieu naisuma najoki suma olayioni ormoruo obanji omurata asi
eetuo taa neponu nemarati iyiok. Asi nemarati iyiok, ore peemarati iyiok neji milo school. neji kai inko ormurrani musima laa ormurrani peelo school. Newosh ilarin 5 ashu 10 etii primary. Nitoki alo irkulie 20. Emaa keeku meng'amuni oltung'ani boru inji. Ninche likijo. Asi naajo kindiscourage najo apala. Itu naa entoki natii atua nanu neeku kajito ake lasima paalo aisuma. Nalo ake nalo ainosaki olapa payian. Nejo siinye teniyieu akeyie nilo kake meyieu naa sii naing'uiki tenkaraki ena labor nagira ena siai naasita. Nelotu naake enkata neponunui aagelu Kibaki 202. Neyau masomo ebure. Kibaki amesaidia watoto wengi. Teneetai oltung'ani latoomonoko nanu oleng naa kaiba toi peelo Kibaki ake itu alo airorie. Iltung'anak yani etareto nkera. Atareto nanu Kibaki oleng. Neyau naa ore naa peeyau enkisuma epesho nalotu enkop ang. Nijo etaa kalaki. Naiturrur ore M202 etegeluaki nalotu ake najo nalotu alo enkisuma. Najo kalotu alo school. Asi nalotu. Nilotu alo ajing 202. Nalotu ake mee 202 203. Ore aipambana ina 202 nalaikino neeku 203 ai. Paa ake class aja nilotu ajing. Nalotu ake asi nabau ake enkop ang najo ore taa ele mushaara lai loo kulo apaitin 4 maibung hoo duo neme kulie pisai kalotu ake nalotu alo school. Etii olalashe lai otii oshiake ninye welapa egira ninye aisum inkera enyenak botorr le yeyio. Asi naa neeta olalashe lai botorr oisumita ninye. Naa ore tenkaraki isumita mekure apa eng'amaroo ninye oyeyio tenkaraki nyoo? Enkisuma. Tenkaraki baa enelo aisum. Nalotu ake najoki ore ena olong nalotu ang najo kayieu naisuma. Neji apa naa kaure yeyio naanyit. Ore ake ena najo kaisuma naidiscourage. Ore tenakata iyata ilarin 23 tenilo tenakata sukuul. Ore kitamboni ake duo indip ninye primary. Iyata ilarin 13 itaa ormoruo. Etaa ormoruo ifaa neemisho. Ake iyata ninye nkera. Naajo kulo alashe lai amu kira apa kumok etii siai orakaputi inakata. Ilotu ninye iyie ata ore ekeeku ninye iyie iriamari onkera ine school. Aimishe ninye nanu. Eata ninye inakata nkishu. Naajo duo naidiscourage. Asi naa ajoki metii shida kalo nanu enkisuma. Naarrumori ina olong adamu ajo Jumapili naashukuni ninye nalotu peekiponu aajing orori torbisil aapuo paing'ua ena environment ekwenda mambo na shule. Naasiokini aashuku irkaputi. Ore ena kintashe nji te stage nedou ele brother lai tengarri. Ing'ua ninye Kajiado. Ore ena nalo nanu nalo aing'asaki. Ore my mother lelo brothers lainei waare itu ninye epuo airoroki amu ekibaiki naa ele brother amu ekeji ninye lapikita ena sumu ekwenda shule. Naa kenyorri naa apa amu alotu apa nkuti pisai nekinyang'uni enkiti kine amu ore apa irkuon naa 600 emiri orkuo. Alo ninyang'uni waare arashu okuni nenyai endaa esidai. Ore ena nikidolu ele brother peedou nigwetiyie. Nakwet nanu alo airoroki. Nelo ninye maatoon lelo kijanani. Ore ena nairoroki ele brother lai badala ninye najoki nkera eyeyio itudumunye ntae nipuopuo orkaputi meshomoki airritishore ntae piaku kenya ntae irrindiki loltung'anak intarasi. Neisumita ninche irkaputi nkera enye nemiyieu school. Neeku najoki ore ake peejo nejia naishirr. Najo ore tenakata piidol Jumapili naa kaashukito irkaputi ekagira aarare ajo lasima paalo school naamitikitoi. Amu neyawua naa Kibaki school epesho. Nejo amaa tenakata school amu melaki ninye tenakata. Asi najoki ekayieu nanu school. Naa ina nejo tenakata neeku iyata hakika ajo mikirrikinye yeyio nidolta ajo kaibosha ake. Najoki maape. Itu ninye kintoki aapuo airoruata nikilang'a orbaribara nikijing olduka lenkitok naji Nambura. Nirorie ake Nyambura nebol enkaji nebol amu kemanya ninye Nambura ine. Naa Jumapili naing'uraki nkilani. Neji naa king'oru nkilani ainei naajing metii.
Kekunini nkilani. Kunyinyi naa nkilani amuru are ebio normoru abany. Najo kolome. Kuna ake eng'oru duo ena sapuk kidogo. Ajo kuna nanu isho. Naarakini esirkwali. Najo arakino maajing inye. Paa mikiripakini kichi. Tiai maanyu naa. Naarakini esirkwali naa ekibidi paitau nkulie sirkwalini naata eatua paishop enaduo nyoo ene school. Ore enchati basi naa naarakino naa enkishu ekeya naa enkisunkunji nekibol ake duo nji nekikasika. Mayiolo oshi ninye nanu enakata napuo napa ainei duo naishopito. Ena katung'ai ake tine. Kwa ninchop Sunday uniform? Naishop ake nanu Sunday tine wueji ake uniform. Ninchop ake tine? Tine ake. Shie. Nikipuo mpaka Ormalilian, school naji Ormalilian. Ni boarding? Paa kaji inko nilo Sunday? Nikipuo naa Ormalilian ninye emanya ele brother. Nikipuo ake nikipuo enkaji enye nikipuo airrag. Ore ena nikibaya nji hoo duo oloiterua. Paa kipidu entasat enye nejo menye fulani. Ore esiai ino nchokora neng'utunyi gira yie alo aruku alo ayau naatanyaita apa naapuo. Sasa neeta enkitok enye neisik enkitok enye. Inoolong ake? Inoolong ake. Neisik nelo nalo nanu aing'or inkera nkutiti kera ang'as ayiaraki. Asi nekenyu nikipuo school nalo duo naarikoki school peyie apuoi aang'amu te school. Ore ena naarik school atang'asa aton amisika naa enkitok neeku nanu oing'orita nkera. Ore kenya neji nirori baada e wiki nelotu entasat. Nelotu naa ena alotu arik school ena tasat. Ore ena naarik naitabaya ake nji nainepu ormalimui. Ore ele malimui naa ormalimui oji Ole Kispan naa osilamui. Asi nikibaya ake school hivi naibung ake duo ormalimui akatejo ake duo school aewuo aisuma naibung ake napik atua orungu lolorika. Kanyoo? Oldex naar. Ormalimui? Naar naamurraki oloomi. Kanyoo itaasa? Ore ena naamurraki oloomi naajoki amuka shomo. Enda wapi? Shomo toka. Mpang'a te school? Shomo atiaki nye toka. Naajito ake ashe oleng, ashe. Nalo toonkung naipang te darasa te office te staff room nalo yie darasa. Mee darasa nalo mpaka corridor pookin e school amu nalo eneba enaa ildoshani. Ajito ake ashe taa naa toonkung aloito. Kanyoo piijo ashe? Ama kajo duo nanu ina style najing'ieki school. Mayiolo naa nanu school nee kajito enaa nija ikunakinoi. Oh my God. Yani ignorance. Kajito nanu nija ake ikoni teneng'amuni tiai. Ore sinye ele malimui sababu peyie aarita eketejo ore enaa peeji eyauaki ena school ena masomo e bure neetuo irmurran kumok te joto aponu aajo kejing school naa tenemuni ninye aikonji nekikirikira aikonji nejoki ormalimui wai mawoshi nanu. Neeku kigira aitest enaa muranism naagira aikaja. Ore aloito toonkung paa kejo entushuku nalotu. Nejo kisuma ele. Nejo kumbe ina test itestie iltung'anak enaa kenyoo enaa kara oloisuma tenaa ira ormurrani enaa katii muranism atua. Ketii loetuo neshuku aipang te sukuul. Neji nye kigusa. Ormurrani nejo inepu naa nkuti toyie naisumita neji nye kijoki tigila kung megil. Nejo mawoshi nanu iltuli. Mawoshi nanu enkitok nikaja. Kake ore painyiototo najo naa ore paashukuni nji aunita nkaik ajo ashe oleng, ashe oleng, ashe oleng. Nejo ekisuma ele. Naiteru sukuul. Ore ake enaa naiteru naayai class 1. Class 2 or 3? Yes. Nalo class 1. Mimi nikiwa class 2 hiyo time. Nalo class 1. Class 1 hivi? 2 or 3. 2 or 3 class 2. Class 2. Nindipa anu class 8. 2 or 9. 2 or 9? 2 or 9 nanu idipa form 4. Kwani ulikimbia? Are you serious? 2 or 9 indipa class? Form 4. Aje hebu tuambie. Sasa this is one of the part very interesting. Yeah.
Sasa amu tenena oshi duo idol duo enkaina ore taa kunda amu ijo aagira apaitesa kake Eewuo naa enkai ino. eewuo naa. Wow. Yiolo ajo ore ake peekisiki, ore ake piimpass test nikisiki niaku gold. Neng'as entoki nabo aiko nitumia Enkai ele shumari, ele silamui. Naajoki etii iltung'anak laa kaitutumoki naa kakisaidia peyie isuma. Olchumari Ele silamui. So anaona kama wewe ni mmoja wenu. Nikinyorru? Anyorru. Atang'asa ninye kwanza apala naa metaa neeku kanyorru nang'as nanu kwanza naaku osilamui neeku kila Ijumaa. Na si ukumuokoka? Meitadewua apa? Atijing'ua ake darasa nji hivi naarikino ajo atajewua apa. Naaku ake over excited paatu nanu sukuul naarikino ajo aikaja. Nee Enkai naata oleng komono piitii sukuul. Enkai. Na ijo duo itu maintain ina wokovu itu duo neeku overjoy neeku ore naibelekenya enkarna neeku aji oltero te kanisa duo te sukuul naaji oljent amu inji naa apa. Mikiureki inkera oleng. Ore naa nkera ore naa darasa natii naa ekenishet inkera tomon naa kadumu ake duo are napik ene napik nkulie are. Entigirata. Nanap aiko nji. Sasa nadumu ele tung'ani naaku osilamui. Nalo ake musikiti naomonoki nang'amuni naishori embaisikil amu mapaasha natii naata enkiti baisikil naata nkuti tokitin duo enye Quran naiteng'enitoi. Nikinteng'eni Quran? Oleng. Neeku kadumunye kila Ijumaa nalo musikiti. Ore paalo musikiti naata embaisikil nashukunye. Eitu kinkilikuan intoiwuo inonok? Mama lino? Wapi? Kibayioro iyiok oyeyio tinakata taa kibayioro inoolong' ake. Enkang' enkanashe olalashe lino? Aton kwa muda kidogo. Amu ore kwa muda naidurraki sukuul neeku sukuul aikaja. Sasa nalotu naake neeku kalo musikiti naishori kitu ya kwanza naishori enchata oo500. Ng'ai? Waislamu. Hiyo ni pesa mingi sana. By then it's a lot of money. Naishori kilo 2 ya mchele endaa apa naing'ua Kuwait. Naishori nena kiloi are ormushele naishori salad lita 3 naishori kilo ndengu hizo vitu zote enaa kila Ijumaa nalo naishori. Ore paaya ang' 1500 kila Friday? Ore paishori naa kadumu ake nanu kuna pisai kuna kwanza daiki naya Nkipoket ewuei neji Olodong-Kajik namirr neeku kaata ircustomers le kila Ijumaa. Miyaki olalashe lino? Malo nanu aya nyumbani impisai alo aata. Amu by then ore inakata neeku sukuul airrag. Aata orkiti jamai apa laishoo ormatiress. Neeku sukuul aikaja? Airrag. Neeku ore naa tenkaraki ina neeku kaata iropiyiani. Neeku ake duo nalo najoki entasat apa namirr irmandasini nchoo irmalimuni irmandasini ewiki musima naa nanu alak. Nikauki ormalimui kidogo najoki nchooki 1000 deni mashomoyie safari pee nashukunye najoki mishukunye. Usirudishe? Hiyo ni bure tu. Natum kibali te sukuul. Nikinyorru irmalimuni oleng? Naanyorruni. Neeku kijitoo irmalimuni oleng paisaidia ninye oleng. Piisuma? Yes. Amu ira siyie ng'ena manoli mintalak. Ore naa kadumunye naisuma term 1 class 1, term 2 class 2, term 3 class 3. Nairuka nalo. Yes. Ati term 1? Class 1. Ore nanu paishori duo ake embuku nji class 1 ajoki homework naas ina buku yote. Ena duo naimaka ormalimui ajo taasa page 1 and 2. Nias iyie embuku musima? Naas nanu embuku musima. Neeku ore ena term 1 natii class 1 esiai e class 2 aasita. Ore kitambo paalo class 2 indipa ekaas esiai e 3 aasita. Ore paalo 3 ama ne term nabo? Yes. Naa mee duo ake kusoma. Paitayiolo ake duo aigerisho? Ore kusoma kwanza vitu na math nayiolou math ayiolou. Ore naadumuni ore ake paidip lower naadumu ele alashe lai naaya orgulului. Nikiya enkae sukuul? Naaya enkae sukuul.
nadumu nai orgulului paatumoki airuko amu ayieu naa apa nanu nalo delegate neeku mekure aikaja meyieu menyorrari naa irmalimuni. najo nejo ele alashe lai ore amu inakata aisuooyo nadumu nai orgulului boarding. Atupukuo taa te class 3 nalo boarding orgulului Class 6. weh Itu nanu aisuma 5 and 4 nilo ake aitoboa. nalo orgulului naisuma ntaami aja. Ore paisuma ntaami uni ntaami are naadumu torgulului nayau Irbisil primary Nikilo class. boarding nalo 7. Iyieu ake ajo class 7 ing'ua. Etaa naa kibidi paitau monko ajo ashu pekijo nini naa ntemata ishori naipita. Niim. Naisuma torbisil entam nabo. Na awala mainepu naa enapa siai e terrorism nini enapa duo silam. Narruoyo torbisil ina tam nabo netiu enaa ilarin 5. Kanyoo? Kanyoo naa nikiaku naijoin a very bad gang. Olchumari. Orkijanani ake te sukuul. Neeku kipurisho, neeku kias intokiting e ajabu. Nikintaini. Naidip ake ina tam nabo Irbisil naarari nashuko Maparasha. Nishuko enapa ake school niata foundation sidai. Nashuko enapa foundation. Nilo aji class? Nalo class 8. Aaku kata? Aaku kata amu narorikito son. I'm too clever. Enikias apa entemata naa karik kuanzia Irbisil mpaka Manga. Ina son orbisil pookin. Neeku memusaa Irbisil ninye kwanza Maparasha nalo amu kara naa genius. Yani kinchoo Enkai enkae piriti. Yes. Adamu ore paalo orgulului ore paishori math nawosh 100. Nkulie subject pookin. Ore paishori reading ena taa duo naton ormalimui aikonji naajoki read. Amu eetae apa entemata naji reading. Ni read. Nawosh 0. Matuntoki miyiolo aisoma. Mayiolo aisuma ake. Yani duo ena fluently naisum inji. Kake ore entemata naton ake duo aing'orr aikonji naton aifikiria naisum ake duo kwa speed yangu kuelewa. Na unapita. Naru. Aing'orr ena. Amu eeta naa multiple choices. Sasa aisuma ore ake ina naidip. Neton ake ira itii dini osilamu. Sasa ore naa paalotu paajing class 8. 2 years aton tendini osilamu. Ore paajing class 8 paashuko Maparasha. Naitoki najo naipang'aki Enkai najo. Neeku nalotu ake kake atajeuwa ara very radical Muslim. Neeku nijeu ira niyiolo Quran. Sasa najeu naa ayiolo Quran atayiolo naa enkisuma paa etii naa ntokiting naa keyieu details oleng amu ore ena kirukoto osilamu naa very funny. Amu keitumia iltung'anak toontokiting napaashari. Kila mtu nitumiai tenkoitoi. Ore naata iyie enilo naata iyie piilo ajo kayieu naaku osilamui naa ore ilang'eni lenye naa nikitoni tenebo iyie nikihoji enaa tenakata vile nikigira aihoji. Naa tenaa ira oltung'ani laa kiteseka neeku mateso nikiyawua osilamu ekakinyalaki enaa vile apa nanu neeta vile nikintoboloni. Ore oltung'ani laa enkoshoke ake impisai ishooki nikaja enkoshoke naawaita neeta vile naitoboloni. Ore oinoti loosilamu laa ketoiwuoki neeku osilamui oino neeta vile eeta siinye msingi enye. Neeku ore naa apa nanu naa mateso nanu. Neeku ina ninye pekinchoritae ino 15 akuje yani pekintodolini kwanza ina love kake ina way ore apa duo peishori nena pisai ekeji apa inakata apa iterua ina idea nairecruiti iltung'anak oleng tenena 2000 hizo miaka kuanzia 1996 olari loonkalifuni 1,160 inakata apa iterua esiai nai taata iltung'anak kisiri ayau isilamu peyie etumokini aitumia toonkoitoi naikaja
Neeku nalo naa apa nanu ajo naa ore vile neeku kintumiai toonkoitoi naapaasha oltung'ani. Neeku nikintumiai taata toonkoitoi napaasha. Ore ele laa enkoshoke naawa nikinteng'eni peyie iyaku oltung'ani opuoi aitumia tentoki naji muatara, intumoritin eboo. Nipuopuo aishankarra taata neyau naa osilamui nitotoni tene, neyau naa orkristianoi nitotoni tene, nimbishanana. Ayataki wakristo, niatakaki toonkutukie, nimbishana ajo ore ninye Yesu, ore ninye nanu ara apa orkristianoi, asi nikintumiai tina oitoi. Ore ele laa ekinyialaki, mtu amenyimwa haki, amenyanyaswa, nikioruni ina utu oltung'ani. Nikinteng'eni taa radical, nikinteng'eni metaa nikipiki esumu naa indim ateeniki keon orbaum nilo adanya tiwuei. Ore oshi kulo tung'anak ooji kulo oi commit suicide, olo oltung'ani nelo ewuei nelo adanya naa ninye oiterr ae, naa oltung'ani oiteng'enaki neoruni oltau le msamaha. Niteng'eni nepiki ina radicalization. Metaa kiidim ataara keon. Indim ataara keon tenkaraki amu kinteng'eni aajo ore iltung'anak lindim liarr niya siyie naa the bigger the crowd, yani enkopiyia sapuk enkitoitum. Ing'ito taa? Neeku nalotu taa kalotu aikaja ajo naa ore enikununye, ore enkolong' nabo kaloito apa musikiti. Ore aloito musikiti dama, eetae apa entumo kanisa natii natii Irbisil, natipika orkurusei le 40 days town. Ore ena napik, neomon apa kanisa oleng ina anisa apa. Tangu nanu najo itu aikata ainepu kanisa naigila aomon tina rishata ina kiwango. Asi, ore ena naomon, that is now 204. 204. Yeah, 204. Kijingita 205. Neomon naa kanisa orpasai oji Bishop Oliosoi nao. Neomoni apa 40 days. Ore peomoni omibung'a kanisa oloing'ang'e lina anasa. Nelikini yiok nikitum mahabari kwamba tukae mbali na Irbisil amu mashetani wamevamia sana. Ng'ani najoki ntae? Waislamu. So wakristo ni mashetani? Okay. Sasa nejokini yiok msikuje na nini. Kulo wataalamu duo apa ogira aiteng'en yiok amu kulikuwa na ubaya. Ore apa inakata iliendelea mpaka neeku ilibidi piing'oru wasilamu iltung'anak oopuo aajo kiarr iltung'anak torkrused. Neeku iltung'anak oopuo aarr iltung'anak torkrused. Metuata? Yes. Neeku kigira aidip. Yes. Asi neeku tobirakini tiang' ejokito kanyoo kigira. Aya, sasa ore naa kipuoito nikipuo ake ore peekijing' enkalo taon, ore isipikani oogira aitumia te kanisa tidie naa keponu nkiyiaa neponu aitanyamal. Tiatua ormsikiti? Kagira duo kipuoito taata yiok enaa tanakata nikimpang' aapuo Manga. Nikibaya ake ewuei fulani neeku egira crusade aendelea te taon. Neeku ore lelo sipikani otii taon, ekeponu nkiyiaa ainei neeku aagira aipirr nkiyiaa. Neeku aikirikira osesen. Nalotu najoki orkijanai maitasho siiyie amu ore lekwa shetani otii taon aivamia. Nikiwuan tenkoitoi naitau enkare nikajitawasa kujitakasa that is. Nikiomon nikintoki ajo kiendelea. Meimayu ake tena. Ikabidi tusunguke town. Peekiponu aajing'u nyoo? Peekiponu aajing'u town. Sasa nikijo kitem mejing'ayu. Nikilaikino aatijing. Nikiman town misima nikilaikino aatijing. Ketii hizo masauti zinanivamia. Ikabidi twende Ijumaa twende nyumbani. Tukakuja tukaride bicycle, tuko na baiskeli mountain bikes, tukaenda mpaka nyumbani. Bahati nzuri ama bahati mbaya tukajaribu kwenda kanisa la Pefa wamelete eyautua kanisa e Pefa entim orkijanani eeta rally
orkijanani naiterua tina area ewuei taata neji Saroni Perra. Nijo alo enkae wuei ninepu? Nikipuo naa amu kaata apa binoculars, aisho apa lelo aishooki apa binoculars entoki enkiti turubeni nailo ake. Yes.